орет. Кто? Вот хандия, ребенок. Спать не дает. А мы целый день в лесу с лифта ходим. Бревно таскаем. Родина помогаем. А вечером отдыхать не можем. Вот это хандия. Bola taptı da hazır anne. Bütün çöprekleri bunda elip kiptire. Bizge kiyim kiptirge de bit urum yok bunda hazır. Nadan tapmağın bunu atası var onun. Biz Haman nerse bilesin sıksıyım Haman. А ну тихо! Прекратили базар! Товарищ Мифтахов, ну, что за бардак вы тут устроили, а? Ты что за детский сад? Aytdım kızım. Gitkaç bir hatımda olduk da kod yazmadım. Ot buldum da sovuldum. Sen ekersin babası. Yazamadım şu anki. Şunu işte işledim. Kızım. Özünü sen sağ kaytkansın. Şunsuna şükür. Anki bu vakitte koyacağım. Kışta bir de kibek var. Kişi görgençe barıp kaytayım digeniyim. Dik kibek anki. Arabada kibek. Sen nersedir pişirinir. Eyde, kortayım bilen senler. İki buldu kızım, kızım. İki oldu anki. Yarın. Kaya. Karıgalı kim o? Molay. Subhanallah, maşallah. Küstümesin. Rahatlı sabi bulsun. Amin. Jigit kişi kendi basa. Nihal oğlum, nihal. İhsan sağ kaytıp jittin mi? Subhanallah, subhanallah. Rahatlı bala bulsun. Hay 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 hay. Yürek demli. Ettesi bilen yurta yılına oturduk da soğuşqa aldılar. Ayken. Yarın. Hayırlı olsun. Ağaç başından yürümey, adam başından yürü. Sen sokatkansın şansına şükür. Hatı gelir misin? Kimden? Kiyenin de hatı gelir mi? Ha, ne yok şu? Yok hatı kelmeyen ki. Başta atma sayın kelip durdu. Mine ikinci ayında haberi yok. Ayken. Qaysi yakın kısım? Özümüzün yakın kıma degende. Yok, şitten. Küngür yağından. Ayken.
uyandın mı? Atanın da haberi yok kızım. Senin köpek gitti de yoğaldı. Allah tağın neler küresimiz vardır bir Allah'ına bile. Siz gittiniz de yoğaldınız. Hat da yazmadınız. Sizde rahat, yalnız başka. Anamda bütün ağırlık minibüske eğilip kaldı. İşmesem sırap durgan bulasın. Kökten düşmegensindir bit. Görgensindir, işitgensindir. Eytip turan bitinden kemin onda tutkundu yaşagan kibik yaşadım. Onda bit bir neydi oğul yok, kolhoz yok. Urman işi sozluk. Jeykini torf çıkardı, kışkını urman kestik. O bit et jetmez, kış kirmez urun. Amında rahat. Şunda sağlıp qaytdım. Uğanma. Yıkan abi. Hayra. Ahmet. Apay. İşte oynap yürüyorsun siz arayacağım. Çoğunu şu gittim. Var hele işleri var hele. Mehmet. Mehmet abi. Barsın oşlarına konak. Uzun tırmanın bir. Rahmet Han diyor. Yok ben bırakmadım diyen. Hem de yanlışım var. Alay tıgısın, alay tıgısın. Teyde işte. Bakiyem. Orta kalma. Yollar kilgen şişini bitireye kire. Allah koyup bir sürü hayat akıllı. Yaman Fabi, sen bizden bir yakka başa şeker getirtesin. Anda kolxozda şeker bitkemmelle. Olay da başkatkan eliminde. Kırıkka yarılıyım bunu. Bunda biz de oynap yürümeyiz hele. Anlar elinden kığız kilgen. Odayın kığızını ziberge kuştular. Rize bulmuşsun kendine fakirini ziberem. Haydi da! Baram bizim baram. Erkek. Nasıl? Meni budayın kağa jiberemiz diler. Kaya? Budayın kağa. Neredesin o? Sığmaz kevge kurkezmege. Kızım. Ol kalkır sınavına kirek menle. Yarar indi etkey. Ne canavat? Gördünüz mü? Siz de yakışırsanız sizni de bıdayın. Oğlum. Kilin. Bir kız işleriz. Yarayın otası karan işisi. Yararlanamıyım ha. Uzun bilenmeyin. Kaya patık suğun bir adı. Hamdi yapalım. Uzkeş ben soğuşka giderim ahırı. Erkek olmaşka. Hayır, hazırlan. Mene sen gene kaldın indi hazır. Şimdi o soğuş degen sözünü eytirge de, işittirge de turra kelmesin degen. Eyttim ise koyttum degen, taş baş. Eltefler, irikler usip jetken jelenge. Gerisini tıkıp koymagan. Alarının uskanın kurmide kalasın. Hani, useler de gidip yupkada çıgalar. Hamdi yapalım. Ersin. Çallanağız. Oldu var kuşkuttan bir. Bulay tugul iyi, akmasa da tamadır iyi. Eltef, eyde. Nerse oldu ekan? Yigitler. Ertege bargızda jinalıp avluga qaytığız. Yaman Fabi, köpme şeker alıp keldin. Neydi şeker? Anda gitler soğuş başlagan. Ertege yigitler avluda bulsunlar. Haydi. Na! Git anda! Haydi! Na! Amilat bey.
Balam, Eltef. Ağabey. Tur Ali balam, tur. Var Ali balam. Su alıp kayt Ali var. Eltefni ertindi işmasam özüm bilen. İkigizge bölüp köterir edigiz. Ana hazır. Şol tekli jirge balayın tüktirip kire. Yıl kızga sıvış bitesin, yine üstü yersiz. Şişe, Sivas Topel'ini alganlar. Buralar yiğitlerine. Bir yıl kızga sıvış bitesin, yine itteni yersiz. Sen koyan bilesin onu. Sonra telefondan, peki ne? Nauşnikten tırnağanlar. Kursun Kuday, kursun Kuday. Assalamualaikum babaylar. Aleykümselam babalar. Bekleyin Suğar. Gel. Hamdi apa, men bu. Ayttın mı? Hamdi apa, aytgan ne dersin? Bu yıl soğuş biter. Sen nerse koyan işittin. Matnur baba aytgan turda eshitgan. Bilip söyleyermelle dip turam. Nishab şınnap silemesinler şınnap. Ol boyunca yalagan taratı yürümesin de. Babanke. Nerse buldanke. Haydi otur hadi. Ne buldu? Otur. Haydi. Şuraya. Korktu yürüldü. Enke ne buldu? Enke bağrım sen ölmeyinde biz senden başka ne işler bizsin? Enke. Yayında enke bağrım. Nerse ne buldun sen? Urman kisüden koşup koytkan Hamdiyenini. Kalkoz malın tolarga dip koytkandır eli ol Sabira. Akıya. Kutalin abiyanın uzu su deyter eli. Fanı bir tuyun aşıdan bala tapkan dep söyleyirler. Balasın diddum kabireye kirek hanım. Hamdiye balakayga ul kadar jabırılmaz hele. Hamdiye bizi korap durgan hizmet batırır. Öz Matnur babay. Batır. Türmege oturturga kirek anı. Dürüst vakiye jini yılga oturturga kirek anı. Anı gibi kişilerden bizden oğulda yaşarga hakkı yok. Caca! Koyan gire sizge bu kadar usallık. Siz de haman sayınan yaklap oturasız he. Ciddi. Senin üzümünü de türmege oturturga kirek. Halıka açlık taratı yapmak için. Kamile! Kamile gelin. Eltef. Kamile gelin deyin. Oğlum bu İpteş Valiulen. Bağlar açlıktan şişine başladı bitindi. Zayımga tugul oşarga da yok bey. Sadası sotu bitirdik bitindi. İpteş Valiulen. İttaşların nerse değil? Soğuşmara. Frontka kral kirek. Frontka itnak Aman kirek. Stalinga kirek deysiz. Mine bizge de bir kirek alimanda. Politika sus. Okuldan yazdım mı? Manın işe bitsiydi. Kıskası mı ne bulay? Zayım boruşun bir atna degende tülemeteriz. Tülemeseniz. Yok bitindi. Yok. Koyuna vayrıydı bulmagan. Ansızsızmış. Ağlağız indi. Soğuş bara, soğuş. Buna soğuş bitkaş. Rahatlanıp kumeskine oşab yatarsız. Darız. Tabırlar İpteş Valiulen. 3 gün içinde tabırlar. Eyde kız eyde. 3 gün vakit sizge. Başkalarının da kiresi var eyde kız. Kişke Kamile bizge kirip şak. Nerse komüniyette basıp durasın. Sen de aplanırga kildin mi? İşte baklanırga bızsın. Alıp kildim mi ne? Otur. Elimde bir kışkırt kalmasa da sıyırsız kalsam da buruş bile yaşamam. Rahmet.
Oşele gözünü koralı Hamdiye. Hay Allah'ım. Dişlerin son seni. Dişlerin seni. Elim gitti. Hay Allah. Şimdi başamağın kakalsız imdisin. Nerse? Degajda hava hemen yartıp ayıbını verip barasın mı? İşim soyunda. Balamını kırıp durabıydı. Qarayın. Pek qarayındı. Ama senin bağın gerek tügül. Yaptığın türmelerde uzdurgan o türme kızgınına senin yana şu 500 gram etmeyin gerekindi ama. Ussın, dilesen kim ussın? Allah. Yan ağılga barsam, birer ınmazar bulsa da alıp kaytırayım indi. Yolga çıkarga korkam. Kimge ko'rsatib qo'ying endi bularni? Kim alır ekan bularni? Borinden ki benim borinden süt gerek kuresin bitindi bolam bite bolakayım bite bitinden ki borinden. Ya ulan. Şeferler, Melike canım. Eybettine. Dünge koşu nerse buldu. Hani ibirler getirgeniyim Melike. Ye. Ko'rsat. Yaşalan. Eski bulsa da nıgalı ol Melike canım, koralı. Tişek. Melike canım. Kirgen zinhar alıp kala kur. Kimge varıp jığılayım tağın. Allah hakkıdan ötürme, alıp kal indi Melike. Aney. Ambarda başlık olup katkan kopşuk koya ol. Nindi kopşuk turunda senesi sataşkan. Son. Tegenden olup katkan indi. Var. Gözüme görünme. Yürüme bunda sataşkan. Mine şunu deyindi o. Eydi, aklı bükresinde. Men eytem seni jelletkine. Eydi, bir şülmek süt, bir şilek berenge verimen. Eydi, dur gavuz. İyi kır eydi. Rahmet Melike, rahmet. Rahmet. Ne kimler yaşıyor dünyada? Tez kağızım barmın. İpi alıp kaytırmın. Yerekten şeynek bulsa da oşatırmız. Sokağında sıyırlı kişilerden alırlar. Sen nerse sıyır urnuna sokağa meni jigerge buldun mu öyle? Ne gana oktalda? Kadın kızlar. Yürü kürek bile kozuylar. Evet berengi bakşası da kozulmagan. Şu bir karap durgan berengi bakşası var indi. Mayaya uzıp bara. Bir hıdaygına bile oturta alamız mı bizim berengini yok mu? Berengi oturtmazsak kişilerimizi bildiniz. Hadi şıramdan uzıp kozuyum. Gitti. Bu da. Duydum ya bulay yaşam bulmayı bildiğinde. Nerse de bulsa işlerine gerek duydum içinedim. Nerse de bulsa uylarga gerek. Nerse buldu, nigaşa ulaşarsız? Haydi sen ikensin. Haydi Uz. Uzu ahırdan kırgan. Uzu işiginde getirmegen beni, şanı indi sen ağa. Kine otur indi kişi kırgan şulay sileşeler mi niye? Nerse elle koraklardan korkan mı elter? Otur dilersin ha. Uzları işikli biklere kuşlar. Uzları biklemeyenlerde. Dikkine otur. Otura indi şunda. Taş baş dikkine otur. Kişi kırgan şulay sileşeler mi niye? Hamdiye olmasın bu. Elle balası da var indi. Sen gibi hayata bak. Dünya bulgaç. Yoğalgan kişilerin de köresi var iken. İnsan olsa azat koytkan olur. Yolda bala bilen kıyım bolgandır intihan diye. Nece qaytınsın? Sen bizni unutsan da biz seni unutmadık. Kamile'den bilişip günetirdim. Hatta yazmadın bit. Nerse buldusan?
Туктәле, нәрсә син миңа шулай карап торасың, Мин белмәгән, Хәмдия түгел, син белмәгән Биби Хаят түгел. Аның нәрсәсен сөйлисең инде, Биби Хаяттей? Менә улым белән кайттым. Дүртәү булдык бит, Биби Хаят. Әйдә әле, өстәл артына утырайык. Кем ашасын синең ул үлмә боткасын? Аны ач булса да иреп ташамый. Кенә утыр инде, синнән сорамыйлар бит. Ярлам. Estağfirullah. Әллә шушы лайлалы нәрсәне балага ашатасызмы? Күр әле, алдан ук миңа керсәгез нәрсә булган инде. Күр әле баланы үтереп яталар менә. Сыйрым сөт бирә, теләп кенә торыгыз. Рәхмәт инде, Биби Хаят. Сез үзегезне дә ишле гаиләдән бит, ишле гаилә. Безнең балалар аякка баскан инде. Ана ашасыннар эчерик бәрәңге. Хәзер үзем кертәм. Рәхмәт, Биби Хаят җаным, рәхмәт. Бикләмәгән хәзер бөтен авылга сөйләп бирер. Сөйләмәс. Биби Хаят андый хатын түгел. Ире дә сөйләмәс, балалары да сөйләмәс. Алтын кешеләр алар. Мәгез әле. Хәзер балага сөтне җылытып эчертегез. Мәгез. Авыз итегез әле кыймактан. Рәхмәт инде, Биби Хаят. Рәхмәт, бик зур рәхмәт. Ниткә рәхмәт инде. Без чит кешеләр түгел бит инде. Томанлаша язган кешеләр. Хәмдия минем киленем булырга тиеш иде дә бит. Булмады. Азатымның гомере кыска булды шул. Ярый, көн сайын сөткә керегез. Рәхмәт. Тамчысы да жәл түгел. Керегез, ярыймы? Почти герой Отечественной войны орбан алып тұртып қайтады. Әле. Келешірашу хөрмәтенә бір құшақлап үпейм әле безне. Шисе, тибеп төшерермен. Ярар инде. Ярай, Союз. Әмдиенің қалпалы, яңа қаралған шағы. Әле. Менә мин нәрсә ойладым әле. Апа қатыңыз бәле. Кайтабыз хәзер. Qararı bugün kez bilen kilsem korkman aşasın. Soqi, en iyi soqi özünmü? Alaysa Kile. Ey apayım. Sen tege öyle şaşı Kamila kızı değil misin hala? Son şol indi şol. Zarif Hamdiyesi mi? Neyse Zarif'ni kıvılsın indi Zarif'ni kıvı. Hamide. Жаңа olda şu yolda işley. Nimet Hamdiyesi. Apayım. Seni bit ezberlauga orman keserge jibergenler edi değil misin hala? Менә шуннан кайттым инде мин. Алай екен. Менә әле 3нче көн генә кайтып төштем. Кайтырга тиешле кеше түгел идем дә. Иремне сугышка җибәрделәр дә. Яшь бала белән. Яшь балаң да бармы апайым? Бала белән бик авыр булгандыр шул. Кайтып төштем. Өйдә ашарга да юк. Эшкә чыгасы Ягъли Әхмәт абзый. Сукагамы шунда, чәчүгәме? Мин нинди эшкә дә риза. Шул инде апайым. Эш кешесенә бит инде эшсез утыру бик кыен. Карале, апайым. Балаң бик Мен ирәттә яшь. Ирен кем соң? Ничек соң язу белән кайттыңмы? Юк шул, Ягъли Әхмәт абзый. Алай екен. Алай булгач, сөйләшеп тә торасы юк. Хәзер байны белеме? Шулай. Закон каты. Алла сакласын.
Документ керек. Yazılarını alıp kaçta söylesiniz. Ali Ahmet abzı, son koyan alayım deyinді мен қазір şu yazılarını. Şu kolhoz kişisi işinde men. Men kayın bileyim. Benim seni kurganım da yok. Ella kuruş avurdansın. Ella gizemtir. Hayır. Ella şpiyansın. Men kayın bileyim. Ahmet abzı, meni retten. Nerse söyleysen de seni Ali Ahmet abzı. Sonunda şpiyon olayım demeyin. Şuşunda yandık tatığımızken. Şuşu kolhoz kişisi işinde men. Siz de yoklamağaç. Kim yoklarsın indi meni? Bizni bit 6 aylığına jiberdiler. Мен yıl yarım işledim, oynap qara. Yıl yarım bit ol Gari Ahmet abzı. Men bit indi işke veriza. Şeşim bilen jir sevirirge de ezirmin. Balamaş. Uzun boş. Sütüm yoğalmışsın, bana benim balam ule. Indi ben irette işmasam seni eğdi indi Gari Ahmet abıga. Sen bit indi hatın kişi. Нәрсесін айтасың оның? Сенің балаң үшін кіші виноват түгіл. Баланы да Мерсида тоба. Тапмасқа керек. Şuay eğdi alasın seni hemen irette. Nişik uyat түгілсің seni. Бәрі де ұят түгіл. Кіші үшін қатыр кетер хал жоқ мұнда. Кімге де башқа дірлі. Yarar. Bunda жылап iş çıkmaz. Sen ertege olmasa kontorga kel. Tüşten so'ngroq. İş bitgachirak. Shunda suylashirmiz. Eleki dokumentlarini tekshiramiz. Shundan da isming shiga ekan. Bosh usti. Kolxozda ish yetarlik. Mana bundan qirangina bo'lsin. Ertaga kontorda tekshiramiz deyman. Действительно, колхоз шіліңе болғансың екен, ертегі конторда сөйлесірбіз. Балаңа бересің. Рахмет, Гали Ахмет абзы. Bu yaxşılığını unutmam. Sağ olasın. Кішіге яқшы болам деп, башыңа бәле ала көрме. Қатыр кетерсің де барысың, Алла сақтасын. Бисмиллахиррахманиррахим. Yarar, o'zim bilarman. Shunga qara. Bugün işe varım. Kirgen günlerde olur hali. Alo. 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 Derin yantık. Как кто? Товарищ Гали Ахмат? Салимне можно мı? Қандай апа, ұмыттың мұны? Бір кіреге, кіші көргенше. Бір кір, қазір кірем. Опа! Құрана, қортық айтсың, бар-бір айтам. Айтерсің. Ана, қортық айта, қортай! Kızım nerse bu, ne buldu? Әбі, бізге тағы сәлім ау келе ақырысы. Ay, Hamdiye, kızım bizge topa kele. Жиын tezirek düşüdanasın ayda buluş. Tez bul. Ay, Hamdiye kızım, tez bul. İşletmesin ben layda tez bul düştün bir düşmeyin. Balta koy ol. Başın yaramayın onun hazır. Kırıp güne korasın. Ayağın güne atlasın. Sen de İyilik turunda oylap olan turunda bizden turunda kora bitme kızım. Tez bul. Düşmasa evirlerin gider evirlerin. Tez bul. Haydi, haydi bul. Gel oğlum. İnsanlar mısınız? İyi sen öyle Selim oğlum.
Значит так, гражданка Ахметова. Тоқтай, Сәлим ұлым. Нишлеп мен саған гражданка болайын дей. Тамапты. Қызым қошып ята екен сені. Так как суғыш уақыты немеске қаршы нәрсе болауы білесің бе? Қоя қызым. Тоқтай, Сәлим ұлым. Тіген не бет? Фаш алмас. Бары бір табарбыз. Bu ne diyor? Kömeklerini sizge koşup yatadı. Kışı uzayında koşup yatadı mı ne? Bu ne iş? Mine ağay. Sinalar ne? Hamdiye koya. Koya. Ulan sana gitti. Kıştan sonra koydum jiterge diyor. Yara. Anlaşıldı. Gel, şundan kolunu koy. Sizin çevremle beni. Evet, tabi koysun koyalım. Айтқан шейт, şu көзіне көрінесің. Бигрәкте менің көзгеше olmaz. Acaba... Yaralarımın seni sanırım bizimizken Hayırlı kış barızға да, hürmetli dostlar. Munda singiller deyim, munda biz Ulu Bakay'dan valiniz bizim abzilar. Emma lakin, mine bugün
İki film, birisi mine bunda var, Tatar filmi, birisi bugün Mir Kinoteatrında Nişik diyen final diyen beraber final diyen film ya. Finish diyen film. Men aşılay dep ayttılar, qaysına barasың dedim. Aytам, yok men Tatar kinosuna baram dep мәшинә килдем. Килгәнемә бик шатланып утырам шушы кино килгәнемә. Чөнки Александр белән әле күптән танышылмасак та, дөрес әйтә ул, безгә Татар киносы кирәк. Шын нәфис кино film кирәк. Һәм менә карап утыр. Белсен өчен тарихны чигән. Менә безнең әниләр тормышы менә бу. Безнең әниләр тормышы менә бу. Безнең әниләр шушылай урман кисергә, аларны 14-15 яшьлек кызларны урман кисергә бу камының улгының теге буа апасы якларын Перем якларына киткәннәр, безнең яклары Думба дигән урманга киткәннәр. Шулай аларны ач киле шушылай ашатмыйча салкын җыртларда тотып, менә бөтен мәшһүрне караган минем ни яшәү үттелеш. Чөнки алар безгә әниләр, дәвәниләр аны сөйләп безгә үстерделәр ничек икәнен. Ничек бирмичә. Менә Александр рәхмәт шуны, чөнки аны белергә тиешләр. Кай вакытта менә бу нәрсәләрне оныттырмак шәкелләр. Да сугыш вакыты булган. Әмма ләкин сугыш вакытында да төрле кеше булган. Фильм миңа бик шады. Чыннан әйтәм. Артистларның уйнавы бик шады, чыннан әйтәм, чыннан. Чакырасым килә Султанны, кичкенә малайны, Хәсәнне куялар бөтенесе дә. Bütün kişini çağırmayın, premierda bütünüsünü zurulap, afitsozlar yasarız. Менә мин шушы кешеләрне күрсәтәсем килә. Yok premier olmadı mı ya? Premier түгел бу. Ne спокойно? Зөлфира апа, әйдәгез, кыз кызны калдырып торыгыз. Шуңа күрә менә бу команда Максим, Миләүшә, Максим, давай сиздә күреш. Бик зур рәхмәт. Ә хәзер менә безнең кечкенә артист Хәсән. Бик җаваплы. Ул бала сезнең баламы сәнгелек ул кем? Юк. Әбисенеке. Бар, юк, уйлаганда бит ул шынын дигәндә сезнең әнисе кебек сөйләр нитеп мәсәл. Даже уеннары да сланды. Рәхмәт. Әйбәт уйлаганда. Дуслаштырып. Ne yazıklam? O elbette Hemdiye rolün rahmet edildi. O senin güzlerin, o senin gözün tutuşun, o nadan avul kızı. O indi geopolitikadan haberdar tutuldu. Anda birisi de andı nerse bizden indi cemiyet falanlarını uyla fikirlep nedir süzbeğine itadan kişiler değil. Lakin üç çevrelerinin yüzleri kırga alar mecbur gidirgen. Hem mana şuşu Hemdiye'nin şuşu belgelenivi anın şuşu totalitar cemiyetke işkine gene nedir bir karşılık gösterdi o. Hem biz bu film elbette iskeçre mana Kamil abi ettin ya alan eviler enilerdi. Bu bizim eviler, benim evisi degen anın Paris'e gelen alatır andalarına şu 15, 14, 15, 16 yaşlık kızlarını nege jibergenler akop kazırga ondan sonra indi bu ayaklarında şu ay olsundan da maksus işlegenler tiginden getirgenler bu yaktagını tigi yakka jibergenler ol mana Ayaz Gilej'in yazgı karvanlar bilen povestinde arlık bir tigi yaktın arlık alıp kaydemeşen arşanıkı hukmaradan mana şulay edip çünkü şuşu bizlerine yeklenen ulaştan sıngı çikkeşe faydalangan mana şunu gavul kişiler bit bu ananda kimin unutmaydı deyin yemedik. Ana katına bilen almaz. Beni yok neyin heroinin ismi Ali Ahmet. O bit mana şular suğuş vakitinde bir gerek de tigi. Anda ezgine yaralanıp kaytın. Suğuş vakitinde o samafal üzerine anı bit aldan bitirmiyorlar. Koysalar Allah şu kadar avulda şu kadar meskere etkenler indi kadın kızlarına. Buna türlü işitken kız var da minde evi babaylardan işitip istem. Ol bit
Менә шундый көннәр кабатланмасын. Моның төп набат булып суга шушы менә ул мине йөрәгем менә шушы тибеп торды фильм буена. Шушы көннәр яңадан килмәсен. Кеше ул дөресен әйткәндә йорткыч, әгәр мәдәниятен югалта икән, ниндидер бер контроль, законлылык югала икән, кеше йорткычка әверелә. Менә шу рәхмәт. Авторларына Нурифин апа һәм менә Нурихан абыйга миңа ышанып шушы рольне биргәннәре өчен эшләдек бик матур, коллектив бик әйбәт иде, искә алып сөйләдек. Бер вакыйга булды безнең өчен. Һаман да сагынабыз ул фильмга төшкән вакытларны һәм фильмда уйнаган барча коллективга, барча артистларга бөтенесенә мин бөтенесен бүген котлыйм, зур күрсәтү белән бик озак көттек. Әле ул бу әсәрдә беренче редакциядә үзенең язучы йөзен күрсәтә алмаганга, инде бу тәҗрибә ягыннан. Шуның өчен мин менә бу әсәрне укып чыктым. Руфин апа бик кайгырган иде, мин Миләүшә укыдыңмы дип. Миләүшә аны укып чыкты. Укып килдем бу әсәрне. Шуның бердән-бер рәхмәтемне хәзер әйтәсем килә сценарий төзегән ике кешегә. Берсе инде үзенең тәҗрибәсен күптән туплаган сценарист буларак ул Шамил абый. Залдамы? Күптән сезнең телегезне көткән идем инде мин сезнең әсәрләрегезне һәм Александр Далматов алдыгында баш иясем килә. Александр, кайда сез сценаристлар? Нәрсә өчен? Мин Подсолен кызы. Почта яшкәндә безнең урман поселогы. Әнигә сорау бирәдерем. Әни, ни өчен менә бу әбиләр чыгалар капка янына? Без аларга кирип пенсия бирмибез. Әни җиргә күз төшереп, кызым аларга пенсия тимәгән. Ничек инде мен әйтәм, әни тимәгән, без бит барга кирип пенсия бирәбез. Ә бу әбиләргә ни өчен тимәгән? Алар кызлар, кызым колхозчылар. Әле аларның свидетельләре табылмаган сугыш чорында ничек алар эшләгәннең. Менә бу буынга һәйкәл куйган, менә бу 60-нчы елларда чыккан язучылар. Нурихан Фаттахлар, Аяз абыйлар. Бу авыл хатыннарына алар һәйкәл куярга җитешкәннәр үз вакытында. Ә дәүләт аларны 80-нчы елларның азагына кадәр пенсия түләмәде, күрмәде. Һәм шуның өчен менә бүген безнең 80 еллыкның җиңүнең 80 елыгы. Наконец-то безнең дәүләтебез бу хатын-кызларга кино багышлап, аларга һәйкәл куйды. Шуның өчен бөтен съемочный группага, дәүләтебезгә менә бу темадан курыкмаган өчен, бу темага акча биргән өчен 2 ел эчендә курыкмыйча бу киноны сәхнәгә чыгарган өчен бу әбиләрнең инде хәзер 90-ны тутырып, 100 яшьләрен тутырган әбиләргә бу киноны күрсәтегез. Чөнки бу дәүләт аларны яшь чакларында яшьлек бүләк итмәде. Хатын булганда алар ирсез калдылар. Сугышта ирләрен калдырып 5-6 бала белән алар бу илне күтәрделәр. 60-нчы елларда туйганчы ипи ашамадылар. Карточка дөньясында калдылар. Картайган көнендә пенсиясыз ауылдан авылга күчеп, менә бу свидетельләрне монда урманны кистем, тигендә безне окоп казырга җибәрделәр дип, менә шулай итеп рәнҗиттеләр. Менә мин сезгә моны әйтәм. Сез займ дигән әйберне күргәнегез түгел яшьләр. Шуның өчен менә бу әбиләрдән көлеп үткәндә, алар менә шулай балчыкны ипине менә бай итеп стелдән җыялар дип. Алар менә бүген авыр дигәндә, Аллага шөкер, стелдә бәрәңге ипигез бар дип әйткәндә, менә бу кино өчен без менә бөтен съемочный группага һәм Александрга менә бу әсәрне күреп, бер төкләп сценарист белән матур итеп шулар үстереп, дөрес итеп менә бу кинода инде Мөхәммәд Мәгъди киносында тәнкыйтьләгән Миләүшәне. Менә монда инде син җаныңны биреп, халык музыкасында, бүгенге музыканы да бик матур итеп үрә алдың. Әлбәттә инде безнең театр артистларына рәхмәт әйтәсем килә. Карагыз әле безнең артистларыбызга. Алар бит инде сагынып, психологик театрны монда кинода хәзер безгә бүләк итәләр. Бөтен җаннарын ачып, һәрбер герой безнең вак геройлар юк. Һәрберсенең үзенең концепциясын тапканнар.
Siz indi teatrda nığıp Salimjanov mekteplерин, Бекчентаев mekteplерин, Рашид Загидуллин mekteplерин үткен буын. Мен мында иң зур рәхмәтемне яшьләргә әйтәсем килә. Ничек бу баланы ата-ана, әбиләре тәрбияләгән. Съемочный группа, чөнки сезнең егетегез күз карашы белән нәрсә уйнаганын, кайда булганын, жан аркылы үткәреп уйный. Әлбәттә бар кытырышлы әйберләр. Ләкин инде менә өмет бар, безнең яңа буын тәрбияләнеп килә. Татар тормышын аңлаган, татар халкын сувенир халык дип кабул итмәгән. Үзенең мәдәниятен күтәреп җилкәгә әзерлек инде көч җыйган безнең яшь егетләребез бар. Инде кичкенә артист алдында инде әнисенә аның йөрәге ничек түзгәндер бу яшь баланың җылаганына. Без инде кино буе бу баланың яшен тыңладык. Рәхмәт сезгә бик зур. Бу татар әдәбиятына хөрмәт күрсәткәнегез өчен Нурихан абыйның сүзен, аның әсәренең иштәлеген, умартасын җимермичә, безгә менә шәлпәрәмә китермичә, бүгенге тамашачыга яңа телләр табып, яңа кодлар табып, сез бит инде менә монда рәхмәт әйтәсем сценаристларга, бик күп байыткансың, дөнья мәдәнияте белән символлар монда инде күп. Бу башка әсәрдә мин күрдем монда. Инде сез тәҗрибә җыеп алга барасыз. 21 гасырга татар әдәбиятының классикасын бүләк итәсез. Бу да зур бүгенге көндә мин батырлык дип саныйм. Чөнки сез нафталин дип карамыйча, үзебезнең әдәбиятында бүгенге тормышка нигез табып, киләчәккә атлыйсыз. Сезнең менә аяк басуыгыз да ире барасыз сез. Вак үрдәк кебек шавып җырмыйсыз. Аңнап барасыз, һәм өмет уятасыз. Ике кино бу зур ачыш татар дөньясы өчен, чөнки сез татар дөньясын иштән күрсәттегез, дөрес итеп күрсәттегез. Безнең җаныбызның батырлыгын, матурлыгын ачалдыгыз. Рәхмәт сезгә. Натуральным виде дигәндә. Менә бу егетнең исеме Хәсән. Ул 44 майында фильмында ирек ролен уйнады. Әтисе кем исемле? Сәйдәш. Әтисе Сәйдәш. Хатыныгыз? Гөлчәчәк, ул да уйный. Гөлчәчәк, әйме? Сез ничек аны шулай тыңлата алдыгыз? Кирәк вакытны елый. Ну, кичкенә иде. Үзе кичкенә иде. Сез кырыйда басып тордыгызмы? Даими. Мин съемкаларда булмадым. Бер-ике тапкыр гына булдым. Килдем, бер-ике тапкыр булдым. Калган вакытта инде үзе дә җылдыр иде. Менә бәләкәй йолдыз. Исән сау булсын, исән сау булыгыз, рәхмәт.